semua tahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam also orphan dan adopted oleh datuknya selepas kematian ayah. Dan ketika datuknya mula meninggal pada usia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 8 tahun, Nabi kita technically adopted oleh uncle-nya Abu Talib. And untuk 17 tahun sebelum Nabi kita berkahwin, 17 tahun yang panjang, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duduk di bawah father figure uncle-nya iaitu Abu Talib, dan isteri Abu Talib iaitu Fatimah binti Asad adalah second mother figure untuk Nabi kita. Kita semua tahu Abu Talib bukan kaya raya. Kita semua biasa dengar the narrative of our prophet punya childhood, hidup dalam serba cukup-cukup. Tidak ada luxury and abundance of material things. But ada banyak sangat kasih sayang. Dinukilkan dalam buku-buku sirah, termasuk oleh sirah Ibn Hisham. Kalau mereka nak makan, Abu Talib akan make sure our beloved prophet will be there before all of the members of the tables boleh makan. Why? Because Abu Talib realize satu perkara. Kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada di meja, somehow always makanan yang sedikit akan sentiasa cukup dan mengenyangkan untuk semua. Kita percaya this is the barakah. So my point is, hidup tak mewah, tapi kasih sayang, sense of secure belongings and comfortness, itulah yang shape our beloved prophet. And itulah yang diperlukan oleh semua anak, especially orphan, fatherless, motherless anak. Konsep rumah anak yatim, it's not common dalam sejarah awal Islam. In fact, dalam sejarah awal Islam, we practice kafalah, which is to bring orphan, fatherless, motherless child into your home setting, into a family. Bukan pergi hantar dia to the separate institutional care. So inilah yang berlaku kepada Nabi kita, dan ini juga yang Nabi kita buat dan para sahabat buat. Para sahabat mengejar dua benda. First, untuk bebaskan hamba. Second is untuk jaga sebanyak mungkin anak-anak yatim. I believe mereka betul-betul faham the very popular verse from Al-Baqarah ayat 220. Saya cuba bacakan. When they ask you about the orphans, say to them, improving their conditions and raising them well is the best. And if you share your life with them, mix your affairs with theirs, remember that they are your brothers. So kalau terjemahan bahasa Melayu, kita akan jumpa perkataan urus, manage, and also perkataan jika kamu bergaul, where in the English tadi kita nampak perkataan mix, share. So there's no way you can mix, share and manage if that child is not in your house. If you don't bring that child into your home, there's no way. Tapi untuk kita pada hari ini, termasuk saya, kebanyakan daripada kita unfortunately, termasuk saya, sometimes kita rasa we did our part bila kita kasih sedekah, especially Ramadan, Raya, and I think that's it. Cukuplah, I've done my parts for the orphans. That is not apa yang diajar oleh agama kita. InsyaAllah mungkin ada pahala untuk kita mengingati mereka, untuk kita celebrate mereka, but that's not the pure or original teaching of our beliefs. Not as simple as that. Kajian tentang, I would say bahaya, I don't know if the bahaya is the correct word. Pusat jagaan ataupun institutional care untuk bayi-bayi kecil. I'm talking about those babies and kids below 6 years old. Telah ada back from 1940s. So bahayanya tu dekat mana? Because dia ada higher rate of death. Not surprising, sebab budak kecil ni satu, dia immune system rendah. So bila you kumpulkan ramai-ramai like 20, 30, 40s in one home, semuanya immune system rendah, nutrisi tak cukup,
lacking here and there facilities. And bukan itu sahaja, lack of sense of connection, skin to skin, affection, love. End up, it kills them inside out. So benda ni juga telah dikaji oleh satu buku yang bertajuk A Path Appears, Transforming Lives, Creating Opportunity, yang ditulis oleh Nicholas Kristof and Cheryl Woodron. Buku ni menang banyak award because dia kumpulkan kerja-kerja kebajikan yang mereka buat di seluruh dunia. And there's one chapter in the book that specifically talk about orphan. So mereka ambil data daripada peristiwa yang berlaku di Romania masa World War. Lepas World War banyaklah anak-anak yatim kan. Some anak-anak yang fatherless and motherless ni, orphan ni, mereka letak di orphanage home lah, house, with of course maybe a few penjaga yang memang tak cukup, to always be there for them, to listen to them, to hug them, to kiss them, to play with them. Kita seorang mak ada 2-3 anak pun kadang-kadang dah rasa tak mampu kan. Dia buat lagi satu group, they put them into family care. They track these two groups sampai mereka adults, and the results is astounding. Perbezaan dari segi mental health, self-esteem dan juga social readiness sangat-sangat besar. Okay, why? Saya bagi 3 fakta parenting. Okay. Semua baby lahir dengan more than 100 billion neurons. Neurons tu adalah sel otak. But the connection is not even half. So all these neurons has to be connected. Baru you dapat connection. Scientifically terms kita panggil sebagai synapse. So for this synapse to be created, it needs routine and abundance of interaction, daily interaction. Kasih makan, tukar pampers, main, cium, apa lagi? You name it. Everyday things yang you rasa macam not important and macam kita pandang sebelah mata, that is how crucial to create the synapse. To have a great synapse yang kuat, you have to have that interaction repetitively. Bila you repeat, even though you rasa penat, that makes the synapse stronger. Only stronger connection will stay dalam brain anak kita. Those weak connection will be trimmed off, ataupun kita panggil scientifically pruning process. So, dia akan potong dan tinggalkan only strong connection. By 2-3 years of age, 80% of our baby's brain sudah menyamai adults. Can you just imagine kalau anak-anak yatim terpaksa hidup sendiri without sense of belonging, love and secure? Connection yang banyak adalah anxious, loneliness. Maybe they are subjected to struggles, ketidakadilan because they are small. They cannot even fight for themselves and nobody to fight for them. Okay, tak hairan Allah bagi ganjaran yang besar buat siapa-siapa yang menjaga anak yatim. Ganjaran besar tu bukan sahaja berada di syurga, is close with our beloved Prophet, but also semua hajat you akan dikabulkan, usia you akan dipanjangkan. So I believe every one of us, including anak yatim, they are from some family, right? So even though tak ada mak dan ayah, they are supposed to have extended families, correct? So if each one of us betul-betul menghayati ajaran Islam, kita tak akan biarkan any child, especially dalam family kita, yang kehilangan mak dan ayah untuk duduk di rumah anak yatim. Because we will take them in. I'm not saying rumah anak yatim tak bagus, because bila tak ada orang nak buat job, who else? But we actually don't need the rumah anak yatim if we really can understand the reward. Okay, so thank you Orphan Care for becoming the bridge for every child to at least have a father and mother. Thank you very much.